Mugiro bwakwa muleithiria wa Meru TV rinaro kiriro thongi ire juma ya tariki 12 mweri wa kenda mwaka niyo 2025 kanko atogeni kirentito cia Meru TV rukire betawa tirimbabu na tukiamberia Silas Kiremi hurani mukaririti wa kusto kana arimi bani ni bamayani hakiari na methe ya nteto ya Meru TV ni director ni bera arimi bamayani becha cia bonus ni yana mwaka yu nikenda bakomba kuibanga kolokina wete director ba ni ba utumira bodo kumbeta cia arimi kuringana na riboti cia mitandao maandiko yetu wa nteto Jeffo Gitumano tubanganireti riboti nawe Silas Kiremi mukaririgite wa arimi banini bamanjani aja nthigurune na umirite na kuria director wa factory mwanya ni bethere bagika werune ni mbeca igana cia bonus bakethera bakiria arimi bamanjani nabo ni nyuma ya nguto kwithira igitamba mitandaone ati mbeca cia bonus ni cithirite ikina mabu nene na ripoti irera gwa turagwete kumania na media ibara kirira bambiria kumirega bauga tebo baandikite indi tukoria atiri iu yenu boandikite no ntibo kurega yumenia na social media yenu iriku kabweterete gutwari turenda butwire rate kurio kenda tuibanga murimi amenya uratumira mbeca ciawe no ntukwina thina nyingi muno na tutakwenda kwewa ngono inyingi cia kamankura ati mbeca ni kari mbeca ciongwa turenda ira bwatwirire tukibuthura mwaka jora jwathira bwatwirire mbeca itikorwe na mira ciringi 60 kairi pa kilo na turi expect ciithire nya cititie kuma 60 mwanka 75 kenda tujuria 100% ira twaugire nere nya president wetu roreo augite ni possible murimi kugwata ciringi igana ne are kinyankuruki orotithirite director baba kiara nuntu bakwithira batinenganirite fertilizer manto ya fertilizer Chui mweri jwe komi twitite na ibuije iro bwega arimi bekaira fertilizer majanine na ndikenda bona majani yabo kwenda ri na majani ya kuritiri katugekira fertilizer ri kana ekeje nyanga yithirire taura bwathithire mwaka jwa thira twekira mwanka maketha jetu ja nyia muno nontu gukuonania ki mathabu jetu maketha jena mite sana mwaka jojo na bukeja utwire maketha yo jena mite ja tumite bonus yena hapana eu ni you are only making na ketha ibubu tumite mando ja karika batu tutikwena mando ja karika na bonus yo butukeja utwire kena na mono ntitwarikanirie na thirikari bonus ye kare akwina makana uguri ruongo bukathuka thirikari kanenganira subsidy murimi ari wembecha no ndo agaketha majani jau ko tutekeje kwirwa mbeca ikwina magote na sababu ekuga mbeca ikwina ma ni ari akirikiria orotithirite director baba kara na kuga ni betherete bakinyangia bunene mbeca cia murimi wa majani na kinya minister wa urimi aja nthigurune Mutahi Kagwe o tutekeje kwirwa mbeca itio no ndito kuona yore nya ura mbeca igutumirwa rwaru itoronere bokamatite kamite baibanda baba ingi muno boikia Mombasa tuwania factory gikamata akamiti 500 bageta Mombasa kiragwa agwikyo betite kuthoma benchmarking itithithagwa ni antu bonde thithagwa antu bakai kenda beja bathomithia babangi in fact ndathugana ye bukayukia muntu umwe kana bairi ndene kibanda lakini bwayukiria 500 jonde kana na nkuruki nontu factory ire na ibanda igana rimwe pau nkuruki antu 500 na nande no kuona ibo bwajukirie boikie no bonde bugacoka bwa mbeca inyingi muno mamilioni mbeca icio burabwiri kuraitha bukona bonus yetikeje kwinama kaba karakare bwamba bunenganire bonus buje bobaikie gita riu ringi na butarite anto bakaite bonde kintu kiu ntukomenya public participation iri kubwetere arimi bwabera ibo kwenda gwikia akamite bonde benchmarking na ubwita Mombasa kwou au itumenyero muno kuri na timu yengi nene muno tukuonera umire ya Ruama itongeretwe ni minister CS wa agriculture eta United States atigwita kuraitha moguri jainto ndaromba na kwinyia ito baketha batumirite mbeca cia murimi o majani
ibatumire mbeca ingi cia thirikari revenue ya thirikari ingi indi tibeja kuga nandi barachwirire majani uguri murimi wa majani agitwe mbeca kethera teu anto bara ibetikirwe beja baguraira majani factory ura twaugire tutirite ngarama ura wina nyonta no wabwire kwija uchwage kunywa ibeja bakagurira na twini mbeca cietu ikenyangerwa na urongo. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Hivyo ya Jeff na remiba factory ya michi mikuru bamayani na ibasi umirete na kuromba Rais William Ruto utira pakurewa mbesa sio ira sirikanire ni siji bakiaria buwete mwana munini wa Rais Kithure Kindiki utumiria bakari wa mbesa hii mweri yumweni yukuthira no tiriwe ruba kuona nkoloki buwete iba kumenya mbesa isi ekirwe kiri account ya factory ya michi mikuru ni mandirector baremete nacio mandiko yetu wanteto Adams Muturia wa Thirinja no ina ripoti. Na sasa hivi imepatikana ile pesa ambayo ilikuwa imeubiwa ya Misimikoro Tea Factory. Imesemekana wakulima lazima warudishiwe pesa yao 131 million shilling, na mimi mwenyewe nakuja kuleta hiyo pesa. Mimi napanga after 1 week or so nitakuja wakulima ndio warejeshewe hiyo pesa. Ni miario ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki tukuinkaira lungete kaunti ya Meru agitumiria ati milioni 131 charimba miti mikuru chombeta kwithiriki yuchirikite kwithiriki onekana na ikawira na komba kwithira kireta mbecha iwe wengwa ndi monkera thiari mbama miti mikuru bari wombeta kwithira bagetera na kunoa ikiraba kuibarekite komba kwithira bakimenya mbecha chombera kwithiriki kira kaunti ya factory miti mikuru ndi man director babe factory barete komba kwithira bebarea kedabe ya komba kwithira bagitumira kwithira ka factory ya muga ontubura arimbabo mbeta kwithira bakiwa batetikiria. Sisi tumesukumana na KTDA mwaka mmoja sasa umeisha. Pesa yetu tuliambiwa na Deputy President tulipwe na akapeana ultimatum ya wiki moja na mpaka sasa hatujalipwa. Saa hii tunasikia kuna signatures ambazo directors wanaenda wakisainisha watu usiku ndio ile pesa yetu ipingwe iende ikajenge factory. Pesa yetu si ya kujenga factory, pesa ya factory tulichanga kitambo. Tulichanga pesa ya factory kitambo na pesa 1 million tunataka ifikie mkulima nyumbani. Tunaomba serikali ya Samuel Ruto pamoja na naibu wako Kithure Kindiki na MP wetu wa Tigania na East Mheshimiwa Mporo Habori ambaye amepigania pesa yetu sana. Hii pesa yetu ilipatikana 131 million. Mkulima anataka kulipo ya pesa yake kwa haraka sababu watoto wako shule, sababu ya fee na chakula hawapati na hata wazazi hawapati chakula. Tunaomba serikali yako Mheshimiwa Rais, hiyo pesa yetu yasiliwe. Kama ni huyo mkubwa wa KTDA na CEO waseni hiyo pesa ya Misimikoro, mkulima wa Misimikoro apate haki yake. Saa hii tunauliza ya kwamba njoo hata Deputy President alisema ya kwamba wakulima wa Misimikoro wapewe pesa yao. Hiyo ndio swali tunauliza siku ya leo. Director wetu nao wanasema hivi, wanasema hizo pesa hasitalipo saa hii, wanakataa kusaini. Wanasema hizo pesa zitalinganishwa tulipo pamoja na bonus. Sisi wakulima tumekataa, tunasema pesa yetu ilipo yenye sisi tunasema. Sisi tunasema pesa yetu tutaki ilinganishwe na bonus. Ndivyo tunatumana kwa president wetu Ruto tukisema bile Deputy President alisema tupatiwe pesa zetu tupanye nazo kazi. Irombare wanandene kiri munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na mutongoria mugongo Rais William Samuel Ruto kumba kwithira bakumira nteto eno utira bakumba kwithira bakirwa mbecha chira bakuibeterete kwa kaita karaya. Tunataka kukuomba kutoka leo yule ambaye amesimamia wao directors na yule ambaye anawasilia hiyo pesa wamekataa kusaini hiyo pesa ipigie mkulima. Kwa hivyo tunakuomba rais wetu wa Kenya, tunakupenda sana na sisi tulikupigia siasa mpaka ukaingia kwa hiyo kiti ya rais. Na sasa sisi tunasema ni 2 term. Kwa hivyo tunakuomba ya kwamba 2 term utufuatilie hiyo pesa yetu iingie kwa mkulima. Nauliza Mheshimiwa Rais sababu leo najua mko na director hapo wa Misimikoro na mko na CEO wa KTDA hapo na chairman wa KTDA hapo. Waulize pesa zetu zilienda wapi, ama ndio wako na nguvu kuliko serikali. Serikali tutetee haki ya mkulima ipatikane. Hizo pesa 1 million tulipo kwanza
alafu ikuwe na payslip yake. Sasa tunauliza serikali na director wa Meshimekoro, nani mkubwa zaidi ya serikali? Wanatusi hata mheshimiwa wetu, hata hajui kufuata pesa ile anafuata, hajui ile anafuata. Na audit report wakati ilifanyika Meshimekoro, ilipatikana pesa yetu imeibiwa 131 milioni. Tuko kwa serikali yako Mheshimiwa Rais, na tunapiga ndebe yako ya 2 term, sababu hao wakulima wanalilia serikali yako kuu ili tupate haki yetu, na tukipata hizo pesa zetu watoto waendelee na elimu na tupate chakula nyumbani. Bwana Mheshimiwa Rais William Ruto, kura sote 2027 tuko kwa ndebe ya 2 term. But by now sisi tumekula mandeni, tuko na mandeni mengi. Tulikuwa tunaongojea hiyo pesa yetu, kama vile Kindiki alisema, Vice President alisema, alituambia ya kwamba pesa hiyo zetu tutarudiza nazo watoto wetu shuleni. But now, even by now, hiyo pesa hii haiyakuwa released. By now, wakiwa huko State House, we asking for this. Pesa yetu iwe released immediately. Chamani na shiyo, bareto saina pesa. Sieto tunenkerwa. Baka wapa karinganira na bonasi. Tukurea nabo turi arimi. Tukurea nabo arimi. Turi wato nenkera pesa sieto. Slibi ya mwanya kadio. Na bonasi ya mwanya kadio. Na to ba kiumya kemwe. Tariki 19 ike okinya to tenekera pesa sieto. Batwe kwa musumukuru manager na madirekta yawe yatetera yaekuo. Kiripoti na Meru TV kumatiania mbechanda msimoturia Wadhirinja. Ibada Muturia Wadhirinja. Na nyuma ya makareka ya wasi wakarioko jiro yatuotalika ya kuidhwa kwa nyumba amwana kituo kia borisi. Nteres ya kekei yatama igembe no dhiende akari nibamenere tia tongori ba ukaria na kinyamu bunge waisi mbunge kia igembe no dhujulia saitibuno ntubakuremwa kulikidhio ukaria nteri amwana kinyane kuremo so kia kambia borisi ya idhirwe nteri na no kama karika ya weta na mbere kuongeleka bakiwa bo barea kariba kekei etama bakiromba antuba ba idhiri nyumba yuko watwa na wikirwa mpine. Mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Nkunda nuina ripotie. Na makareka ya kwethero nyumba ende yombeta kwethera ya keko yero nterese keki tama ara ende orua kinya kambe ya body siombere kwethera kethwa na ende mantu ya kiomyo kekirathiri nyumba inge siomba kwethera kethwa na nyumba betala sionde ni nyumba ithandatu irasiite ende akariba konchoko ni bawete ni njeremo ya wagagi bokaria na wasiokaria ni kukutumita nyumba isiomba kwethera kethwa ende bakiromba nene baukaria na muno hari mubunge wa Nteri Julius Tumuombe kwethera kiwatanira na rwangiro karia kenda kureto karia Nteri igise kiankia tama na kuria ntaira ya mantu ya kwethi nyumba nonto ine etentabariko na nyina nyumba ora siku ya anga kenia tama ni siete nyumba almost tandatu na mwanja ni nyumba kambi mwanga ya kinira kwa nyumba yako yongwa na bura ningira mheshimiwa Tinjei ondobona abwikire manani sana nonto aithia nyumba bara baithacia nyumba uti atua boya irwa beya bakaithia nyumba bagacoka bagaita nyumba cietu ni ithitwe room karibu 14 ene na nonto mbisi thirikari mukono muraya kento kwero ndaromba babwithie ngito wa forensic investigation ito kumenya au babwiri kondikile akinya nyumba ucio nthe yete ikira msini bakabwithia taping yau na kendra gutweka bakunasa o usika baba mba kwithira ba usikite kwithia nyumba iriku iwire au urite ni kuriara nyumba ira toro kambe kuya twina kwe mieri mwanja kambira ikuya mheshimiwa baira turathathi barandika na ndi action twayugirwa nyumba mbere kuyara museo witolunge beya turathathi bandika no te action kambe tu neithirwa kambire tu ethirwa itwenda kwetha tuna security tu ba tutira askari bedro baye wao lakini kambire tu ya ithwao kambe kwethwao mheshimiwa Tinjei wo tubo yukirie pombo tutethia anti mtu na thwana jere ukona antu baba kwethirwa kambe na baba aithe kambi tantu bakenie tama nani be yaba aithe kambi nukona nyumba ni yethikeni getama ko nyumba imbingi yonto nyumba ithandatu yonto mwana nukona mwana wa boy ite uyu nugubwa aithiro nyumba wara imwana mwanike ite kuichura mutu wae
yoyo antuko Oriwende ne baureti muyumbe o Julius Taitumu ombe kwithea kilikithe na utera bodi siba kwa yanteriji na kambi yusokwa ora erinteriji no tukaita kara kambi rere kontuko ne tetha cia inde ne ombere kwithire kithu ni antu bate kumenyekana bakuo chonkoni kinya ne bo bati kubwithwa kenda antu baba menyo ne bo ba obara bakwithie nyumba cia antu hamwe na kambi ya bodi si no turu wale bagia baringe mbisara bandege batoni kuntu bethi ba mana batiu na beteringi twetere rigi after siombinge biele kana ginya da tukumya mini days utima mwangi yonge beringe bandege akaratasi so kintu ki mwesimu atinjei ene antu amboyore ne kwaku musiki gitama tafadhali turere mwe no lori musi weta na ture na remero ibatwe twingo tobe limongoke Mheshimiwa Taitumu tugutumana no na mpego tusurikana na mbeca cia CDF akamba gutwagira kambira igacokorera akarimbera no ntuthai tutina security keni tama nyoge to tukokote kwa thaitha tuirakinya kantu bainga utithara kuna security na no tathure kenda tukaria batwi no batikweya aturetere security tu batu atukaria no kono tu mwana ora aithirwe tangira kiraire ara nyumba mwana ora nyasula kawisuira no gwiwa kawisuira no gwiwa endo kona antu bakuthina antu kithumba no gwiwa endeuri mwesimu ugagothana security tu yontore kambe tu ya ithacwa itikithwa Kiripoti Ramiro TV kuma kianikia tama Igembe North Beta Mukiri Onkonja Ibaya sana Mukiri Onkonja na mutangeri omwe mkuma mutindo kangangi ukumenyekana ya Jotham na witi ati mutindo yote na jam boni nyuma yotongori bwanga na mutuma kwerekana mibango haraka athite utongoria bomuno mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga no ina ripotie Nebega ategeri betu bwana Jotham Kiremi na Dr. Jotham Kiremi nombita kwithirwa tongerete mutindwa kwega na municipality municipal manager mbere ategeri betu batithieje ati kuma thirikari ya mheshimiwa gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwithi nebega ategeri betu rietwa kwa mbita wa Dr. Jotham Kiremi Ioni ndi Meru municipality municipal manager mbere ategeri betu batithieje ati kuma thirikari ya mheshimiwa gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwithi kwija wathani-ine buria ari na buthai tauni yetu Meru nigiretie kugaruka ta ubu kuona mantu janjam ijathire yajarethera je kuku ngari ki mboiraga rietwa ritumero tauni ya mono boiling jau ijathirire ni untu uria gavana wetu atwirite baratu aete nafasi cia utumikira antu ba Meru na kwenda mwananchi o Meru atumikirwo na njira ria yagirite kingi buke yotegera tauni yetu utheru buri iguru mono no utheru bona bubwijanitie na kinya motivation iria yigite kireti ngugi betu na motivation ju mono yumanite na thirikari yetu so kira tukuria antu betu ba Meru town ni ati turiuga cleanliness starts with me o muntu no ugi utheru buri ambirie nawe nontu ogo utheru buri ambirie na ugwe urukoro uru na ru au akwi ugeta urwikire antu aragirite nikenda egiri betu nabo bakija kwegera babegera ba rujuke bekire antu ange alafu ngari na cio twachia ngari cia kinya na cio ciumbe kujuke nikenda igeta gutana aro batutewa gukira ni nkuga ni ati ango chokeria thirikari yetu nkatho na nchokeria kinya mono municipal board ya Meru ira itongeretwe ni Joshua Kiremi Mungania ati bombite kweyana ira itawa leadership na kweyana leadership yu ni etumite tukinyara tukinyite ni uma ojo tukwirwa ni municipal manager uria wigikeneja Jotham ni ati uma na ndi kutheri ona jamu gutire na utongeria buu ni bukuonekana bugita bwega antena jange mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya.
Nino twekira katanta kirente tosietu rukiriro rware ithira wina kaita gakea bitawa Tiri Babu.